Studenti su sami došli na ideju da naprave svoje vozilo i volonterski radili na njegovoj izradi. Za 24 momaka i jednu devojku koji čine srpski Formula Student tim i dalje ima posla jer iako je bolid napravljen, mora se i održavati. Entuzijazam ih i dalje drži, a njihov mentor ponosan je sa koliko volje i želje su radili na projektu. Tim je uglavnom komponovan od ljudi koji imaju želju da nešto stvore. Sad na tom putu stvaranja niste baš uvek spremni da usput i učite i da stvarate. Znači, mnogo su više stvaraoci nego što su oni koji vole da uče. Naš tim je početkom avgusta učestvovao na takmičenju u Češkoj, na kojem je zauzeo 7. mesto od 23 tima, a pre nekoliko dana vratili su se iz Mađarske, gde su zauzeli 16. mesto u konkurenciji od 38 studentskih timova. Tu je možda zanimljivo da smo mi završili obe trke ove sezone, dok tu najveći broj timova odustaje upravo u toj trci izdržljivosti i to su timovi sa mnogo većim budžetima i sofisticiranijim automobilima koji odustaju, a eto, mi sa tim nemamo nikakvih problema, auto je vrlo pouzdan. Budući inženjeri ističu da su ovakvi projekti praksa na fakultetima u inostranstvu i da samo kroz ovakve praktične vežbe usavršavaju svoja znanja i spremaju se za buduće poslove. Iako naš studentski tim postoji tek 2 godine, ne zaostaju za drugim timovima. Većina drugih timova ima dosta više članova, čak i do 50-60 članova. Iz tog dela na svakog člana, svaki član ima više zaduženja nego u nekim drugim timovima. Ove godine para nije bilo za učešće u Silverstonu u Velikoj Britaniji, koja je ujedno i najznačajnija trka. Više od 40 sponzora bilo je potrebno kako bi se izdvojio novac za izradu bolida i kako bi se finansiralo učešće na ostalim takmičenjima. Ovaj bolid dostiže brzinu do 100 km/h za 3 do 4 sekunde. Ima 85 konjskih snaga i težak je 250 kg. Njegova izrada je koštala 30.000 evra, a studenti su na njemu radili preko 200 radnih dana, često i po 20 sati dnevno. Sa svakog takmičenja nose se lepe uspomene i druženja sa drugim ekipama, pomažu se i poštuju. Imali smo pomoć od kolega iz Berlina koji su nam dosta pomogli u podešavanju, dali su nam neku opremu koju mi nemamo. Ovi mladi ljudi koji su pre svega prijatelji i odlični studenti, nadaju se da će u narednim takmičenjima ostvariti još veće uspehe. Ostali timovi koji su, da kažem, u prvih 10 su ipak timovi koji su 10 godina ovome i sa znatno većim budžetima i imaju znatno veću podršku. Drumska strela miruje do sledećeg takmičenja koji ih očekuje u Italiji od 13. do 16. septembra. Mirela Živković, televizija Pink.